noneho ibi ngibi nibyo twita prepositions of a place. Preposition of a place nicyo twita indangahantu. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye kubwira umuntu ngo ndi ku rusengero, ndi ku rusengero, iri jambo ku nicyo bita indangahantu, iba iri kuranga nyine ahantu uri. Ndi ku rusengero, iki nicyo twita indangahantu. Mu cyongereza byitwa prepositions of a place. Dufite indangahantu zigiye zitandukanye, ni nyinshi cyane, nizo tugiye kureba rero n'uburyo zifashishwa mu buzima bwa buri munsi mu rurimi rw'icyongereza. So indangahantu ya mbere dufite ni in, bivuze mu. Iyo ushaka kuvuga ikintu kirimo imbere mu kindi kintu, iteka ryose ukoresha in, mu. Reka turebe nk'urugero, the book is in the bag, bivuze ngo igitabo kiri mu ishakoshi cyangwa mu igikapu. The book is in the bag. Noneho iyi in nujya ubona yahuye na de, ujya usoma in the. The book is in the bag, bivuze ngo igitabo kiri mu isakoshi cyangwa mu gikapu. So the milk is in the fridge, bivuze ngo amata ari muri firigo. The milk ni amata, is in the fridge, amata ari muri firigo. Iteka ryose nushaka kuvuga ikintu ujye kuvugaho kiri ukumva hari kuzamo mu, azajya bari igihe cyo gukoresha in. The milk is in the fridge, amata ari muri firigo. Fridge niyo firigo. So she is in the room, ari mu cyumba, she is in the room, ari nyine ubwo bivuze ko ari imbere mu cyumba. She is in the room, ari mu cyumba. None iteka ryose nujya kuvuga ibintu mu rurimi rw'icyongereza, wabitekereza mu kinyarwanda ukumva hari kuzamo akantu kamo, nyine nk'uko uvuze ngo ari mu cyumba, ubwo uzajya utumenya ko aho ukwiye gukoreshamo in, ari mu cyumba. She is in the room, bijyana na verb to be bisanzwe. So aka kabiri ni on, bivuze ku. The phone is on a table, telefone iri ku meza. The phone is on a table, telefone iri ku meza. Iyo ku uri kumva mu iyo nteruro ni aka kantu k'indangahantu niko kitwa on, bivuga ku. The phone is on a table, telefone iri ku meza. The picture is on the wall, the picture is on the wall, bivuze ngo ifoto iri ku rukuta. Table ni imeza, wall ni urukuta, urusanzwe ni urukuta rw'inzu. Noneho the picture ni ifoto, the picture is on the wall, kwa kundi ifoto iba iri ku rukuta bisanzwe, turavuga ngo the picture is on the wall. The cat is on the roof, ipusi iri ku gisenge. Roof bivuze igisenge, ijambo igisenge. Roof bivuze igisenge. The cat is on the roof, ipusi iri ku gisenge. So akandi nako kameze gakora nka ku dufite ni at. Iyi at nayo ikora nka on sometimes. Reka turebe urugero, he is at the door, ari ku muryango, nayo ni ku. Ari ku muryango, niyo ngo nk'umuntu igihe yaba ahagaze hari ku muryango akabaza ngo where is he, ese ari he, ushobora ngo he is at the door, bivuze ngo ari ku rugi cyangwa ari ku muryango. So she is at the bus stop, ari ku cyapa cya bisi. Bus stop ni ku cyapa, hari tujya duhagarara dutegereje ko imodoka ziza tugatega, niyo twita bus stop. Iyo rero bivuze ngo she is at the bus stop, uvuze ngo uyu muntu w'igitsina gore ari ku cyapa cya bisi. So they are at school, bari ku ishuri. They are at school, bari ku ishuri. Ubwo ni nk'abana cyangwa no iryo jambo ku ishuri. Ako kajambo ku tubanzaho niko bita indangahantu mu cyongereza kakaba at. They are at school. Kandi ntabwo ushobora kubikoresha gutya gusa, ushobora kubikoresha nawe wivuga. Hanze nguhe nk'urugero, ushobora kubikoresha nawe ubwawe wivugaho. Ushobora kuvuga ngo, dufate nk'urugero, dushaka dukoreshe in na at. Tuvuge wenda ngo njyewe ndi kuri banki, ushobora kuvuga ngo I am at the bank.
abavuze ndi kuri bank. Reka tuvuga ngo ngewe ndi ku rusengero, abavuga ngo I am at the church. Reka tuvuga ngo ngewe ndi mu nama. Iyo urumva hano ndi kuri bank, iyo ku ni at. Ndi ku rusengero, iyo ku ni at. Tuvuga ngo ndi mu nama, iyo mu none nakubwiye ngo iyo in ihuye na de tuvuga inde. Ubwo turavuga ngo I am in the meeting, ndi mu nama. Sibyo se? None ikindi cyose ushaka kuvuga ahantu giherereye urakivuga ukoresheje izi preposition bisanzwe. Urwo rwari urugero. Reka tugere hariya, dufite kandi keza cyane kadakunze kuboneka ahantu hari hose n'abantu benshi ntabwo bakazi, kavuga ngo in front of, imbere y'ikintu runaka. Isoko ni nk'uko umuntu ari kukurangira hariya mu mujyi arakubwira ngo isoko rya Nyarugenge wenda riteganye na kazi ni kazi. So in front of ni nk'uko umuntu akubwira ngo wenda iyo ugeze hano mu Gacingiro beka iri imbere ya Equity. Iryo jambo imbere ya akubwira yuko ikintu kiri imbere y'ikindi ryitwa in front of, imbere ya. So urugero, uru ni urugero rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu. Urugero, the bus stop is in front of the store. Bivuze ngo icyapa cya bisi kiri imbere y'iduka. Store ni iduka, okay? The bus is in front of the store. Icyapa cya bisi kiri imbere y'iki y'iduka. Ngo ni kumwe nyine urabuvana iduka ni hano, icyapa cya bisi kiri hano, biri kurangira umuntu umbwira ngo imbere y'ikintu runaka aba ari in front of. So the dog is in front of the gate. Imbwa iri imbere y'amarembo. Iri jambo iteka ryose ntushaka kuvuga ikintu wumva uri buvugemo imbere y'ikintu runaka, imbere ya ukarenzaho ikindi kintu uzajya kwita in front of. Reba urugero rwa nyuma, he stood in front of class. He stood, yahagaze imbere y'ishuri. He stood in front of class, yahagaze imbere y'ishuri. So that's how it is being used nowadays. Nuko nguko iriya preposition of time ikoreshwa ivuga imbere y'ikintu runaka. Ni nkuko n'ubundi umuntu reka dufate n'undi rugero rusa nkaho ari specific. Ni nkuko n'ubundi umuntu ashobora kuza kukureba ukamubwira ngo wenda ndi imbere ya stade. Ukamubwira ati ndi imbere ya stade, aje nko kukureba i Remera. Wamubwira ngo I am in front of the stadium. Stade kwa stadium. None umuntu mufitanye gahunda yo guhurira i Remera ukaba uri imbere ya bank, imbere ya stade. Wamubwira ngo iki? Wamubwira ngo I am in front of the stadium, ndi imbere ya stade. Iri jambo ro in front of. Kandi ikindi hari ibyo twize tuvuga wenda tuvuga ngo I